مدى شما شمابل ونلوني كم حياة معبل كل مدى شما شمابل ونلوني كم حياة معبل أسي 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 سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بهجنانيو لو مدما كم وترو نخلنا كمهرنا كفلطون كنستوعلون زلنا عبيت لبواتاتنا هيوت زلوم فيديونا غنري نايلومي من البعض حوسي أب قداي ناي فاميليون كهون غليجن عبت تمهرت سل زلوازا فيديو زيا بفلاي كابير تراوزاي أبزم عربا وعلم إن نبر إذن قرات زي كسع كندي صلوا كم زلوا كنا منتاي حبت لك كنا منتاي كتبع لك إذا حجمت يزل حمامات نقول لسه كتصلوا زخل مهانو كردعنا إلي يمتي زلوا مشم أبزوان زي إن إيلان ماسك زي فلت قالوا إلكا كتزارب كبير نجيو من البات التشمس لدي تحزوي جلس لزدناجر كهون غالي بسولو جنري زي فلت كله أكلني لي زعم من هنايته إيلان ماسك مالتنا علمنا ذهبت مترعيدي كونسي بكل من قد سألاو زقنا شبيه أبزوان زي هبتمات بزحات يمزلو بزحات على زيت فلتهم جد السبزي أزيو فيمس كاب هبتون العلي سلواناتو تسلا ماكينة ديو سبيس اكس ديو تويتر ويكا اكس ديو نيورالينك ديو whatever معاد كامباني تازلو معاد سلوازلو بهبت دما قطر هذا زهبت مني علمنا كساب 330 بليون أمريكا دولار زلو بحجو ناب تريليون كبت هيخلي هبت زبهل بقول يفلوت لو كل جن إلى ماسك زي فلوت قالوا بزح سبب زي تقصد دايو إلى ماسك عسرت خلت تقول عزل لوي عسرت خلت تقول له عسرت خلت قول عمو ولاد ترايدي كونس اتعجباب كلنا قرد ما زجرميو بس حدا ودو زنبره نبقال استغيره أنصار بوز خدو زلو من قد ما أبز حلفوان من السوشيال ميديا بمولو عبلي لو غني له سلامتا إلى ماسك سلة زاربة قبل ما السدما تودو دينا نبلو قالوا I don't know بخمي ودو زنبره يحجي قالوا قينو زلو شمابو غيرو صوتو غيرو completely دارجا مزارب دي السنة إذا عالم يقين زلو إلى ماسك دم بزع بازي أب حدا بودكاست استزاربو تي ودو وتودو قبل ما تسيبلو مع تزاربو قين له ولا تنا نستو أمونغون زلو درامات أب جمتي تيخا it's just fascinating it story نايز سبزي جن كم زك خون زخالخ كم من تايز بقص كم زخان تاكن مهرنا زبل بزح ولا بزع بأملاخنا بأملاخ أمن دي أيام من زبل كمان بزع بون كريكم يا there's a lot of story بزع فيديوز يا بزعبة إلى ماسك بزح تحسودات أغريبة يجن بزعبة فاملناتو أغريبة يفلتني it's just because أنا كريو خلوه personal matters ناي سبات أقدر سنة يبلو مثل زبلة جن كن فلتهم زلنا أقدر سنة بتقدم الله هذا كابزي نزاني فاملي ترناتو كنا مرأي سلمتاين عبزمت يكم زلهم بس كزيان اسمعيه. Okay, so why not do it? Why not every time they ask for something, why not just deliver it? Yeah, there's some wisdom that comes through the ages that you don't want to have someone be a spoiled brat. And why do you think giving people everything they want exactly when they want it necessarily produces that? Because it seems to. So Jordan, Dr. Jordan Peterson, إلى ماسك انترفيو بودكاست ناتو تسوي ونيرو هبتي بزح أرستات يوم تكشفهم حدا كابتي زتن كفار السين قلنا ونقطعامك هون زخل اسخاسي today لومي بتزولوني market valuation إلى ماسك net worth ناتو هبتناتو ناب 330 بليون يزتمن 330 بليون مالسي I don't know حدا سب ملهي وتحدا قلت سلسة يلقوس يركب صحيح قل دايكلن كمان يفلتني it's a massive number نخط أقصصي it's just unbelievable billions بحالقطر كما يمحانو كرداكم خلال بس نورمال لومي بليونير يو قال ملك بحالكونس أغلي الناس العنريي المحجي أبنتي بكم نيرة مليون سكند كنديو مليون سكند دحرينا دحر مليون سكند رخبة كان تلكان حدث كندي مالتيو كما بعسرت حدا معلتيو مليون سكند غير خمسين دحر كحدث دحر عسرت حدا معلتو مسكاي مالتيو بليون سكند غير خمسين تلو كخن دحر خندي كمت مالتيو قمت صدمي أمانكو مليون بليون زل قمت زير دوسة بالله بليون سكند كمسكاي دحر دحري 30 عامات مالتيو حد عسرت حدا معلتي مليون مالت عسرت حدا مليون سكند عسرت حدا معلتي زغو ترجم لهم بليون سكند مالت قد يعني 30 عامتيو إذا أمانكو مليون بليون زلو ناي السماي مدري في اللي زلو لسه بزغه لعلك 330 بليون هبت له سازي انتي دولة زلو ندق خاسي تليتهم زيتهم كم تليتهم كنا برزيت قبرهم مالسي سخاسي حنت بليون كمان نخلاتهم فانت حتى كتب لهم تخيل يزبلو زلو قد جنزب كا نسب سبعي قبروني
وحتى جنزب سلازهاب كاسب فلوس هيوت يحلف ويكلا يكبر مالته يكون بفلا يدك حتامات حدا كابت زعبي بدهوناتهم سيو እቲ ኢሎን ማስክ ነዚ ገንዘብ ከምፅኦ ከሎ ብዕላማ ብስራሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዘምፅኦ ዕጋበት ክበይ ይኽእል እዩ ብዙሕ ናይ ገንዘብ ሰብ ከም ዘይኮነ እኳ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ክንደይ ሰዓት ትሰርሕ 8 ሰዓት ትሰርሕ ኣለካ ኢሎን ማስክ ክንዚ ቢልዮናት ገንዘብ ኣለዎ እናተባሃለ ከሎ 16 ሰዓት ይሰርሕ ብውሑድ እየ ዝብለኩም ሂዝ ኦልዌይስ ኣት ወርክ ቫኬሽን ዝበሃል 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ይሰርሕ እዚ ዊኬንድ ዶ ገለ ዶ ተሰሚዑ ይፈልጥ ኢና ኣብዚ ሂወት ናይዝ ማለት እዩ ሶ ዋይ ኢዝ ሂ ወርኪንግ ምክንያቱ ዕላማ ስለ ዘለዎ እቲ ገንዘብ ኢሉ ይኮነ እቲ ገንዘብ ዝመፅን ከያዳይን ምክንያቱ ኣብ ስቶክ ማርኬት ካ ስለ ሃብትናቱስ ምስ ስቶክ ማርኬት ኮኔክት ስለ ዝኾነ ቫልዩ ናይ ተሰላሲ ቅድሚ 6 ወርሒ ናብ 140 ድዩ ገለ ኣቢሉ ወሪዱ ነይሩ እጂ ድማ ናብ 250 ናይዱ ነው ሜቢ 230 ክሉ ቀሊለን ከነ ሴል ኦፍ ተኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ ናይቲ ቴክኖሎጂ ስቶክስ ዝበሃል whatever እንታይ ማለት እዩ እንታይ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ገንዘብ ከያዳይን መፃይን እዩ but he has a purpose SpaceX ዝብል ዘሎ ንደቂ ሰባት ናብ ካልእ ፕላኔት ክወስዶም እየ ዝደሊ ዝብል በቲ ድማ ኣብ መሬት እዚ ናይ ኤነርጂ ፀገም ዘለና ንክንፈትሕ ወይ እውን ናይዚ ብከላ ንምፍታሕ ኢሉ ዝኣምነሉ ዕላማታት ስለ ዘሎ he's working on his companies and ሕጂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዲሞክራሲ ወይ እውን እዚ ናፅነት ናይ ደቂ ሰባት ይገሃሳሎ ሶሻል ሚድያ ንኩሉ ኮንትሮል ገብረሎ ኢሉ ድማ ነዚ ኤክስ ኣምፂ ኢሉ ስለዚ his hands are everywhere ኢንተርኔት ብናፃ ወይ ብሩትዓዊ መንገዲ ክስደድ ኣሎ ኢሉ መዓት ሳተላይት ኣብ ሰማይ ሰዲድ ኣሎ ስለዚ ነቲ ኢንተርኔት ምናልባት እዚ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሆቴላት ኣብ መራኸብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ እውን እዚ እውን ሓደ ፍሉይ ፀጋ ንዓለምና ዝገብሮ ዘሎ እዩ he is doing amazing things but ስለምንታይ ንደቅኻ ገለ ካብዚ ክትቦም ዘይትኽእል ዝብል ሕቶ እንታይ ልምልስ ከስምዕዎ I think it almost always is. Okay, you had a rough childhood. Yeah, like rough and tumble, rough childhood. Plenty of fights and a father who was a difficult creature to contend with. Okay, what did that do for you? Why aren't you bitter about that? Because that's a pathway that people take. So, ኣቦኻሲ ንስኻሲ ኣተዓባብያኻስ ከቢድ ነይሩ ንኣብነት ኢሎን ማስክ ካብ ተዛረቦ ኣቦ ከቢድ ከም ዝነበረን ኣቦ ይብድሎ ከም ዝነበረን ንኣብነት ኣቦሲ ዝኾነ ብሕማቕሲ ስምብራት ከም ዝገደፈሉ ይዛረብ እዚ ዋላት ኩሉ ሃብትናቱ ከጥሩ የኸለው ምስ ኣቦ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘይነበሮ ኣቦ ኩሉ ግዜ ፀገም ከም ዝነበረን ግን እዚ ሰብ እዚ ካብ ተፈጥሮ ጂኒየስ ስለ ዝነበረ ወዲ 12 ዓመት ከሎ ወዲ 10 ዓመት ከሎ ድሮ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ገይሩ ብ700 ሸይጥዎ ከም እናበለ ዳርጋ ነዚ ሶፍትዌር ዝበሃል ከይተማሃረ ብነፍሱ ተማሂርዎ and he is genius beyond በቃላት ግልጽ ዘይትኽእል ብልሒ ዘለዎ ስለዚ ካብ ሶፍትዌር ናብ ሶፍትዌር ናኸደ ናሸጠ ናዓብየ ኣብዚ በፂሑ ስለዚ completely self made billionaire ሰብዚ completely self made billionaire ዝደለኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ self made እዩ ንኣሜሪካ ስደተኛ ኮይኑ ጥራዩ መፅኡ ኣብ ገለንገለና ሓደሩ ገለመለዮም ኣብዚ በፂሑ ንሱን ሓውን ኣሎ ቢሊዮነር ከም ማለት እዩ so this person is completely self made ማለት ባዕሉ ዝሰርሖ እዩ ኣብ ሓጉ ወይ ኣቦ ስለዝሃቦ ፅቡቅ ስድራ ስለ ዝነበሩ ንኣሜሪካ ክማር ዕድል ረኺቡ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ፋይ ኣብ ኣሜሪካ ግን ከም ስደተኛ መፅኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከም ካልእ ስደተኛ መፅኡ እናተምሃረ ናብዝን ኢሉ ኮኔክሽን ስለ ዝነበረ ወይ ገለ ዘይኮነ ኣብ ጀርዲ እናሰርሐን ገለን ዝተፈላለዩ ነገራት ናሓለፈ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀ ነይረ I think that there are one can take, and often people do take, the path of vengeance. Yeah, that's for sure. Yeah. And justify it by recourse to the reality of their own suffering, Exactly. which is often intense, right? Yeah. So the story of Job, one of the things I concluded from the story of Job, because it's a precursor to the crucifixion story. So Job makes two decisions. The first decision is that no matter how terrible things become for him, he will not lose faith in himself. Mm-hmm. And the second is no matter what horrors are visited on him by Satan himself, he will not lose faith in the, what would you say, in the spirit that gave rise to the cosmic order. So ብዛዕባ እንታይ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ጅቁሩም ካብቲ ቶፒክ ውፅእ ዝበለ ይፅንሕ ኢሎም እዮም ብዛዕባ እዚ ናይ ወዱን ጓሉን ክዛረቡ ከም ፃልኩም እየ ናብም ንሱ ድበይኑ ከም ፃልኩም እየ ኣብዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ጆርዳን ፔተርሰን ብዙሕ ንኤሎን ማስክ ዳርጋ ናብ ክርስትና ከምፅኦ ዝሰብኮ ዘሎ እዩ ዝመስል ኦልሞስት እኳ ምልክታት የርእሎ እዚ ኮንሰርቫቲቭ እናኮነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ናይ ተፈጥሮ ንሱ ብፍላይ ኤሎን ማስክ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ብዓብዪ ዝጉዝግሰሉ እንታይ እዩ ውድቀት ናይ ደቂ ሰባት ይጠፍኡ ኣለዉ ስለዚ ክንፋረ ኣለና ክንወልድ ኣለና ቆልዑ ከነብዛሕ ኣለና ባህላ እዩ ካብ ኣፍካ ጥራይ ግን ብተግባርካ ክትገብሮ ኣለካ ስለ ዝበለ ድማ 12 ቆልዓ ከሪእኩም እየ ከመይ ኢሎም መፅኦም ከመይ ከም ዝኾኑ እንታይ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ከሪእኩም እየ ፅንሕ ኢለ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ዋላ ቁርኣን እውን ህሉ ኸውን እዩ መፅሓፍ ናይ ኢዮብ ዝበሃል ሪኢኹም ኣለኹም እች መፅሓፍ ናይ ኢዮብ ማለት ኢዮብሲ ፅቡቅ ሂወት ነይርዎ እቲ ዝኸፈ ሂወት ዘጋጠሞ እዩ ኣምላኽ ብኩሉ ፈቲኖ ኣብ ቴዎሎጂካሊ ኢዮብሲ ኣብ ታሪክ ዘጋጠመ ሰብ ኣይኮነን ፊክሽን እዩ ጥንፅዋይ ዝተሰርሐ እዩ ዝበሃል
እቶም ትፈልጡ ዘይትፈልጡ ክትርምዎ ትኽእሉ ከም ብልፀን እዩ በት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዋላ ትዛንታት ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ክመፅእ ከሎ ኢዮብስ ክልተ ነገር እዩ ነይርዎ ይብል ኣሎ ሓደ ኩሉ እቲ ሽግራትና መፅእ ከሎ እምነት ኣብ ነፍሱ ኣይጉደለን ኣብ ነፍሱ ይኣምን ነይሩ ካልኣይ ድማ ኩሉ እቲ ፈተናታት ክመፅእ ከሎ እምነቱ ኣብ ኣምላኽ ኣይጉደለን ስለዚ ክንደምንታይ ኣብ ንእስነትካ ኣጋጢምካ ኣብ ስድራኻ ዲ ብገለ መሊኻ ኩሉ ግዜ እምነት ኣብ ነፍስኻ እምነት ናብ ኣምላኽካ እንተለካ ክትወፆ ትኽእል ኢኻ እናበለ ዝምህሮ ዘሎ ኣብዚኣ ኣርእሲ እዚኣ ብዛዕባ ኣምላኽ እውን ይዛረብ እዮም ኢሎን ማስክ ኣክቹሊ ኩሉ ናይ ክርስትና መንገዲስ ይቕበለ ብካልእ ዘራርባ ኣብዚ እዋን እዚ ኣማኒ ነበረን ወይ እውን ብዙሕ ግዜ እውን ካብቶም ናይ ሰይጣናዊ ሓይሊ ዘለዎም ገለ እዩ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ክትሪኦ ከለኻ በት ኣብዚ ኦልሬዲ ፖዚሽን ናቱ እናቐየረ ይመፅእ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ናይ ክርስቲያን ቫልዩስ ይቕበለ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ኢሎን ማስክ ክርስቲያን ወይ ገለ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ኣብ ኣምላኽ ዝኣምኑን ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑን እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ተድምሎም ኣብ መንጎ ክርስቲያንን ኣስላምን ዝብል ቀደም ዝነበረ ናይ ቀደም ፋሽን እዩ ሎሚ ዘሎ ሓይሊ ሴኩላሪዝም ንኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት ከመይ ጌርካ ነዞም ኣምላኽ ዝኣምኑ ተዓልዮም ንኣስላም ተኾነ መዓልቲ ፃብኦ ትፈጥረሎም ክዳንኩም ከም ዝግበሩ ዶ ከምዚ እቲ ሃይማኖትኩም ዶ ከምዚ ንክርስቲያን ተኾነ ድማ ኩሉ ግዜ ትዝንጥሎም ከምዚ ኣብ ኦሎምፒክ ዝረኣናዮ እዚ እቲ ሓይሊ ዘሎ ሎሚ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ሓይሊ ነቶም ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሓይሊ ዘለዎም ወይ እምነት ዘለዎም ንዓታቶም ንመላዩ ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስቲያንን ዝብል ዛንታ እንተሰገርና ይሓይሽ ብፍላይ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣስላም ኣብ መንጎ ክርስቲያን ደው ኢሎም ዝቃወምሉ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ክርስቲያን እውን ንኣስላም ዲፈንድ ዝገብሩሉ ስለምንታይ እቶም ሃይማኖት ዘይብሎም ኮርፖሬሽንስ ቢልዮነራትን ካልእን እዚ ናይ ግብረ ሰዶምን ገለን ሓይሊ ንክልቲኡ ሃይማኖታት ብሓደ ከጥፍዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ክርስትና ቀሊል ስለዝኾነ የጥቅዕዎ ኣለዉ እስልምና ግን ኔክስት ታርጌት ናቶም እዩ ዝፍሉጥ እዩ ስለዚ በይዛ ዓይነት ተሪእናዮ ኢና ክንነቅሕ ንኽእል ኢልና ንሓተትካ እናተዋጋእኻ ከለኻ ፀላኢኻ ንክልቲኻ ከጥፋእካ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ እምነት ከጥፎ ነቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣምላኽ ዘይብሉ እንተኮይኑ እንታይ ከም ዝኾኑ ንሪኦ ኣለና ካብ ኣምላኽ እናረሓቐ እንተኮይኑ ሕብረተሰብ እዚ ንነብረሉ ዘለና ዓለም ናቱ መርኣያ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እዚኣ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከሪአኩም እያ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ስድራ ቤቱ ምስ ወዱ ዘጋጠመ ኩነታት ክናቱ ኢና let's start here. My son, essentially. So, they call it dead naming for a reason. Yeah, All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኢሎን ማስክ እዚ ግብረ ሰዶም እዚ ናይ ፆታ ምቕያር ገለ ክግበር ከሎ እንታዮም ዝብሎም ነቲ ናይ ቀደም ሽሞም ንኣብነት ካብ ወዲ ናብ ጓል እንተተቐይሩ እቲ ወዲ ማለት ወይ ጓል ነይራ ናብ ወዲ ተቐይራ ናይ ቀደም ሽሞም ምፅዋዕ ማለት ዴድ ኔሚንግ ንዝሞተ ሰብ ናይ ዝሞተ ሰብ ሽም ወይ ከዓ ንዝሞተ ሰብ ሽሙ ምፅዋዕ እዩ እዮም ዝብሉ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ ብዕላማ እዮም ከም ዝብሉ ኢሉ ምክንያቱ ወደይ ስለ ዝቐተሉለይ እዚ ሕጂ ዘሎ ጓል ተቐይሩ ዘሎ ወደይ ኣይኮነን ኣነ ወደይ ወሊደ ወደይ ግን መይት እዩ that's why ድማ ንሳቶም ነቲ ፆታ ክቐይሩ ከለዉ በቲ ናይ ቀደም ሽሞም ካቪየር እዩ ሽሙ ነይሩ መስለን ካቪየር ወለ ሳቪየር ገለ ሽሙ ነይሩ ብውን ተፀዊዕካዮ ዝሞተ ሰብ ፀዊዕካዮም ዝብልኻ ስለዚ ኣነ ካልእ ሰብ እየ ስለ ዝብሉ ቪቪያን እዩ ትወዱ ዝነበረ ሕጂ ከም ጓል ምስ ተቐየረ ቪቪያን እዩ ዝበሃል እዚ ብፀጋም ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ወዲ ዝነበረ እዩ ሕጂ ጓል ኮይኑ ነቡ ኮምፕሊትሊ ኣገቢልዎ ነዛ ዘረባ ምስ ሰምዐ እዚ ወዱ ወይ ጓሉ ከመይና ከምፅውዖ ኸማን ኣደኖ ወዲ ንበለ ድሓን ቀለልና እዚ ወዱ እንታይ ገይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህብወሉ ናቡ ማለት እዩ and this is a very very drama in social media ከም ኢሎን ማስክ ዝኣመሰለ ነገር ዓብይ ድራማ ክፈጥር ዝኽእል ወይ ከዓ ዓብይ ተገዳስነት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኢሎን ማስክ ዝኣክል እንድሕሪ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኮይኑ ተባሂሉ እንተኮይኑ then probably እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ክኸይድ እዩ ቅድሚ ናብዚኣ ድራማ ናይ ክልቲኦም እታውና ግን let's get to know እቲ ፋሚሊ ናቱ how is this family what kind of family does he have ብዘይ ሕጂ ዝለንቀነ ዘሎ ብሬክን ዘይኮነ The mantra of tech entrepreneur Elon Musk's life is the more the merrier. And this philosophy not only applies to his multiple and growing business ventures, but also to his ever-expanding brood. The SpaceX founder has always encouraged people to have more children to save civilization from crumbling. And he's certainly doing his best to help the underpopulation. So Elon Musk ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘረባ ናቱ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ኣብ ናይ ኤንተርፕረነርሺፕ ላይፍ ናቱ ኣብዚ ቢዝነስ ናቱ እንታይ ዓይነት ቢዝነስ እሞ ዘይገበረ በቃ ዋላ ሓንቲ ኣብ ኩሉ መትሓዚ ተሳይንዎ ዘሎ ብፍፁም ኢኻ ክትግምቶ ዘይትኽእል እሱ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን እጂ ኸማ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ካምፓኒ ገይሩ ናይ ሮቦትስ ኢትስ ጀስት ትሊስታ ኸማ ናይ ውዳን እዩ ኣይዲያስ ርእሰይሲ ጠጠዋ ይብልኒ ካብ ሓሳባት እዩ ዝብል ግዜ ስለ ዝስኒ እምበር ርእሱ ፍሉይ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ጆሮ ገን ዝገብሩ ፖድካስት ሰሚዐ ነይረ ብዙሕ ፖድካስት ናቱ ናይ ሰብ ስለሰማዕኩም ኣይ ሃቭ ፅቡቅ ዝኾነ ኣንደርስታንዲንግ ኣለኒ ብዛዕባ ሰብዚ ምክንያቱ ብዛዕባ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት
ሆብናተይኩም يعني ትርፊ ግዜ successful ሰባት ኣብ ኩሉ ዓውዲ ማለት እዩ ፖለቲክስ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ካሊእ መዓት ሰዓታት ናቶም ፖድካስት ናቶም ኮንሱም ምግባር ይፈትዩ ካብኦም ብዙሕ ክትመሃር ስለ ትኽእል ናይ ብዙሕ ፖድካስት ሰሚዐ ዘለኹ ሎንግ ቨርሽን ኢንተርቪውስ ናቱ so I have good understanding ናቱ ኣዘራርባ ናተሓሳስባ ናብ ዝዋን እዚ so እንታይ ዝብል ብዛዕባ ደቂ ሰባት ንውሕድ ኣለና ክንቀይሮ ኣለና ክብል ከሎ ኣብ ሂወቱ ዘርእዮ እጂ ሂወቱ ግን ከምቲ ኣብ ካምፓኒታት ዘሎ fascinating ሂወት ከምኡ ድማ ሂወት እዩ ዘለዎ እስከ ንስማዕ crisis. So let's not wait further and meet the 52-year-old entrepreneur's 11 children. After tying the knot in January 2000, Elon Musk and Canadian author Justine Wilson welcomed their son Nevada Alexander. Sadly, their parental bliss was shattered when Nevada tragically passed away at the tender age of 10 weeks due to sudden infant death syndrome. Elon has largely remained silent, at least in public, about the loss of his son. However, in an email expressing condolences to so መጀመርያ ኢሎን ማስክ ተቀዳሚት በዓልቲ ቤቱ መማህርቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት እያ ኣዕሩኽዮም ነይሮም ቀልጢፎም እዮም ተመርዕዮም ኤንደን ናይ መጀመርያ በኽሪ ወዶም ድማ መይቱ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ መይትዎም ኤንድ ድሕሪዮም እዮም ተሓዳር ቀፂሉ እዚ ሞት እዚ ሕጂ ነታ ሰበይቱ ኣብ ቴድ መፅያ ተዛረበትሉ ዓብይ ስምብራት ከም ዝገደፈላ እያ ትነግር እታ ቀዳሚት ሰበይቱ ዳርጋ ብትክክል ፀላኢት ናቱ እያ ኣብዚ እዋን ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሕ ብዛዕባኡ ሕማቕ ቪድዮታት እውን ዝገበረት እያ but it is what it is ከም ዘለዎ ንወሰዶ let's not focus on the personal matters ናቶም just the biography ናቱ ጥራይና the father who lost his 18-year-old son in a Tesla crash in 2018 he shared there's nothing worse than losing a child my firstborn died in my arms I felt his heartbeat following the heartbreaking loss of their firstborn Elon and Justine turned to IVF to grow their family their journey toward parenthood reached a joyful milestone with the birth of twin boys Griffin and Vivian in April 2004 Vivian so እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ካብቶም በኹርናቶም ድሕርቲ ዝሞተ ወዶም ክልተ ማንታ ወሊዶም ካብዞም ክልተ ማንታት ሓደ እዩ ጅቲ ጓል ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ካብቶም ክልተ ማናቱ በኽሪ ደቁ ሓደ ካብኦም እዩ ጅቲ ጓል ኮይኑ ዘሎ ፅኒሕልና ኣንፃሩ ኣየቦይኒ ኻይልዎ ሂወቱ ዝመርሕ ዘሎ ብዙሕ ፀጋም ብዙሕ ባእሲ ዘሎ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ ነቲ ዎክ ቫይረስ እዩ ዝብሎ ነዚ ነገር ወስዶም ንዕኡ ክፀባእ ብዙሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝፅሕፍ እቲ ከዓ ኣንፃሩ ከም ዝፅሕፍ እያ ኣነ ስለዘይብለ ኣይከታተሎኒ ግን ሕጂ ለንቀነ ግን ቫይራል ኮይኑ ስለ ዘሎ 2004 Vivian formerly known as Xavier has undertaken a profound personal transformation at 18 she publicly came out as transgender initiating the legal procedures to change her name and gender to reflect her identity as a woman additionally she sought a new birth certificate opting for her mother's surname to distinguish herself from her renowned father's name symbolizing a significant rupture in their relationship 2 years after Griffin and Vivian's arrival Elon and Justine's family expanded once again with the birth of their triplet sons Kai Saxon and Damien so እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ካልኦት ድማ ድሕሪቶም ክልተ መናቱ ድማ ደጊሞም ድማ ሰለስተ መናቱ ኣወዳት ወሊዶም ማለት እዩ ካብታ ቀዳሚት ቤቱ ስለዚኦም ካብቶም ክልተ ዓበይቲ ምናሶም ድማ እዞም ሰለስተ ደቂ እዮም ማለት እዩ ተዘይ ካብታ ቀዳመይቲ ሓሙሽተ ኣወዳት ኣለዎ ማለት እዩ ካብዘን ቅድሚት ዘለዋ ዕሩኽቲን መብዛሕትአን ላዕሊ ዘለያ እታ በዓልቲ ቤቱ ዝነበረ Hi, Saxon and Damien. Though the former husband and wife have chosen to keep their journey with the triplets relatively private, Justine confirmed that they were conceived through IVF during a 2017 TED Talk. In May 2018, Elon entered into a relationship with singer Grimes IVF during a 2017 ኣብዚኣ ናይ ቴድ ዝገበረቶ ቪድዮ ብዛዕባ ብዙሕ ፕራይቬት ናቶም ብዙሕ ይፍለጥ ነይሩ ግን ኣብዚ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዝወፀ ከባቢ ብዛዕባ ዲጊን 17 TED Talk. In May 2018, Elon entered ኔክስት በዓልቲ ቤቱ እዚኣ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ከናዳዊት እታ ሓንቲ እውን ከናዳዊት እያ ስለዚ እውን ከናዳዊት እያ እዚኣ ግን ናይ ገለ ዓይነት ናይ ቴክኖ ሙዚክ ኣርቲስት እያ መንደን እዚኣ ድማ ካብዚኣ ድማ ከመይ ነይሩ እስከ ንስማዮ ድሕሪኡ ከሪኦኩም እየ እቲ ውላድ ከመይ ከም ዝመስል into a relationship with singer Grimes, a union that would eventually become characterized by its complexity and controversy. Their relationship culminated in the birth of their first child, son X-A12, in May 2020, marking the beginning of a new chapter in their lives. Initially named X-A12. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ መብዛሕቲ ግዜ ኢሎን ማስክ ሓቂፍዎ ዝረአ ቆልዓ እዩ ኤክስ ሽሙ ከምታ ናይ ትዊተር ኤክስ ዘላ ብላዕሊ ትሪእዎ ዘለኹም ብሽም ናይዚ ፀዊዕዎ ኤክስ ኢልዎ እቲ ሽም ናትኹም ኣንፍሉ እዩ and I think we don't know but most of the time at the company wala ብዙሕ ነገራት ምሱ ይዝረአ ዝኋላ እዚ and then bishumit company X kama Twitter ዝነበርና X ገይሮ ማለት እዩ This rather unique name generated widespread criticism since the inclusion of the characters Ash and 12 in his name posed a challenge as they were not part of the English alphabet, compelling his parents to alter his name to adhere to California law. Amidst the ebbs and flows of his relationship with Grimes, Elon appeared to have cultivated a professional and personal connection with Siobhan Zillis, serving as Neuralinks. ታልሰይተ ድማ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ናቱ ኣብቲ ኒውሮሊንክ ዝበሃል ካምፓኒ ኣሲስተንት ናቱ ዝነበረት እያ
ስለዚህ ካብ ድማ next stop ማለት እዩ እዚኻ እጅቲ ተሳሲትያ ማለት እዩ Director of Operations and Special Projects, Siobhan, a native of Ontario, Canada, crossed paths with the billionaire through OpenAI, the artificial intelligence research and deployment nonprofit co-founded by Musk in 2015. According to court documents obtained by Business Insider, Elon and his employee became parents to twin sons, Azure and Strider, in November. ድሓርካ መናቱ ጥራይ ዝወለድ ከም ዝረኣናዮ ካብዚኣ ድማ ክልተ መናቱ ከም ዝወለደ እዩ ዝንገር ዘሎ ቀፂሉ ድማ ካልእ እውን ከም ዝወለደ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ 2021. This revelation added a layer of intricacy to Elon's personal life, reflecting the intertwining of professional and romantic spheres. It also sparked concerns about workplace ethics, especially considering Elon was Siobhan's boss. In the wake of Walter Isaacson's biography on Musk, the author unveiled the first photos of the billionaire's twins with Siobhan. Grimes reacted unexpectedly, suggesting that Elon was withholding access to one of their sons, although she didn't specify which one. As detailed in the biography, the Tesla mogul purportedly kept Grimes uninformed about his newborn twins with his employee, leading to her. So እዚ ተም ክልተ መናቱ ሳልሳይ ካብታ ሳልሰይቲ ሰበይቲ ምስ ተወለዱ ምስታ ካልአይቲ ዝነበረት ሰበይቱ ኮምፕሊኬትድ እዩ ደርጋ ኩሉ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝወፅእ ተፈላለዮም ተራኺቦም ተወሊዶም ገለመለ እጅስ ተፈላለዮም ተባሂሎም ስነዊሕ ተዘሪቡ ነይሩስ ድሮ ሳልሳይ ቆልዓ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ወሊዶም ይበሃል ኣሎ so it's a very complicated personal life እዩ ዘለዎ just like his business life is complicated so probably complication is part of his نعوسي complicated هيوت you normal هيوت كون يسمعني normal هيوسي probably it's boring for him شو انتينا نرزالنا زيان أبجي حنت دراما قاتي واني رامون جزين كلتين and it was a very interesting أمونغوتا كاليتن سالسيتن زنبر دراما أب سوشيال ميديا معناتي كل غادر قالوا ما سوشيال ميديا سلزغونايو feeling outraged upon learning the news. Tell Siobhan to unblock me and inform Elon to allow me to see my son or kindly respond to my lawyer until this. So ኣብ ገለ ፖይንት ነዚኣ ግራይምስ ትበሃል ነቲ ወዳ ከሊዋ ከም ዝነበረ ኢሎን ማስክ ትነግር ነይራ for whatever reason ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ኣብ ካልእ ከይተበፃሕና ከለና ነቲ እታ ሳልሰይቲ ዘላ ሰበይቱ ፀዊዓ ወደይ ክሬ ከፍ ክዳለይ ንገርዮ ገለ ዝበለ ብዙሕቲ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ትዘረባ ማለት እዩ of course when Elon Musk is like Elon Musk ሕጥሾ እንድሕር ኢሉ breaking news እዩ ዳርጋ almost ክብለኩም መኽእለ so famous that every tweet na Elon Musk is of New York Post or Washington Post or whatever CNN is a news already. الجملة نفس وقت زرباناتو نسو post زغبرو نسو comment زغبرو ون news already. مسلمتاي he's so influential. أبي سلوا زلوي أبي إكس أب تويتر مالتيو زل على followers زلوي كباب 280 مليون followers زلوا سيوس أزي every tweet نسو share تغيروا millions views يزركب على 30 مليون دي ولا 100 مليون أكثر كنوز خيزالو سلزي he's extremely famous قبل عليه ما he's very very wealthy هبتامي قبل عليه ما the companies ناتو everywhere you go أبكد ميخا ساتلايت ناتو روكيتات ناتو سبيس اكس ناتو تكوس كل جزء هيدلاين يوم عاتي لايف سكاتلو سب كيديريو it's just another level of fame معناتي هوليوود ستار قال ملك نبل درافاي who cares بزعبا زين سبا الموسيقى خد قبرت غليها فيلمات قبرت غليها but this guy is a real life hero مالت مساحات سباتي real hero يم كنا ناتو كززورو سبات they really love it big fans نا تسلا له they love him for whatever and then to space يسرحوا زلو بلهم زم بلحتينا بحالتقا ناي سان فرانسيسكو ناي سيليكون فالي جاينت سلازقونه they love him for that حجي ما ماغا سلازقونه نتم ماغا كوي كون كم make America great مالتي ماغا ግን ዶናልድ ትራምፕ ይድግፍ ስለዘሎ ድባቶም ኮንሰርቫቲቭዝ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ዓብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ክርስቲያን ናይዚ ናይ ስድራ ቤት ቫልዩስ ቆልዑ ሰብ ክወልድ ኣለዎ ገለ ዝብል ኣርስቲ ክውስኸሉ ከሎ ድማ ወላቶም ክርስቲያን ወላ ኣስላም ኩላቶም ይፈትዎ እዮም there is one reason ኣብዚ ቀረባ ዓብ ተፀላዕነት ዝፈጠረሉ ንሱ ድማ ምስ እስራኤላውያን ሕግብግብ ክብል ስለ ዝተረኣየ he lost a big chunk of support followers ማለት እዩ followers ሉ ዘይገበረን ግን ፈተውቲ ከሲሩ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ናይ እስራኤል ምስ ጀመረ ስቕ ክብል ኣብ መንጎ እንተ ዝኸው ነይሩ ዝበለፀ ነይሩ ግን ሳይሁድ ገለ ስለ ዘበለ ዕሩኽቱን ገለ መለ ኢንቨስተር ናቱን ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣንጻሮም ከይፈትኑ ግን መንቀራቕሮ ስለ ዝፈጠረሉ ይድሂቡ መጀመርያ ስለዚ ኣባ መዓት ፀላእትን መዓት መጥቃዕቲ ዝፍፅሙሉን ግን ሂወቱ ኩሉ ግዜ በቶም ማትሪክስ ዝብሎም እሶም በቶም ሚድያ ኒውዮርክ ፖስት ኒውዮርክ ታይምስ ድዩ ወላ ዋሽንግተን ፖስት ወላ ብሉምበርግ ኩላቶም ቶም ሚድያ ኩሉ ግዜ ምስ ጨፍጭፎ እዮም ሲኤንኤን ቢቢሲ ኩላቶም ኣንጻሩ እዮም ምክንያቱ ንኩላቶም ብኤክስ ገይሩ ኤክስ ኣውፅዎም ስለ ዘሎ ሚድያ ጠለባት ናቶም ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሎምን ኒውስ ከማን ኣይኮነ ናቶም ዝሓለፈ ዜና እዮም ዘምፁና በለ ውርደት ስለ ዘልበሶም ኣንጻሩ እዮም ሶም
this is one story. This moment, I've never been permitted to see a photo of these children, despite the situation tearing my family apart, she wrote in a tweet that has since been deleted. She subsequently apologized for the remark, expressing, as you can imagine, that was a very instinctual response to something that has been extremely challenging for me. She elaborated, communication regarding the twins was not handled particularly well in the past, but I now fully grasp the situation and harbor no ill feelings towards it. She went on to explain that she and Siobhan have since talked and are now on good terms. Women are so often pitted against each other. Speaking with Siobhan, it's very evident she's an amazing human, and we both just want what's best for our kids. Siobhan chimed right back in, hinting that the two baby mamas had buried the hatchet and sorted everything out. So glad we had So كل زي أبيكسنا نريد زلنا تا شيفان تبالتنا مودة تا زولدت مالتي كابو نسادما أمونجنا في السوشيال ميديا وقتلا إلنا يروح يجي كنت حريقنا لنا إلنا اللوا so much of drama يتيوت ناتو زيجي this would be okay زين نريد زلنا ترايسي fine مخوننا يرتنا يقالون ودون أنت وثيق قالوا another level يتخون because this is kind of okay كتولت خلي هذا so far درانا يوم أبزي أجن حنتك وسألكم there is one thing detailed حبريت حكبكم زخل because it's important to know this too. Finally, the latest on Elon Musk's most recent achievement. In a move that surprised absolutely no one, Musk has once again made headlines, this time for welcoming his 12th child. The Tesla and SpaceX CEO has expanded his already large family. And while details about the baby's name and gender remain a mystery, this new addition puts Musk's views on population. كم زولكم إلى ماسك وعلى بريكنج نيوز لزخونة مبل عصر تقلتين كل النورمس نيزون كلهم بدحري مجارجا جلوباليستس سبن خطف سبن خيولد زخول زقبروز نبرة جندا حدش دش عبيلوم. That's why my people like this guy. كنا متاي هبتلو هي نزع عالم نزع عرب عالم نتكل أكيدا ناتا كتقولد كم زي بالكا سلسة قال عن تغير كون بزح كم زخونة تتخيلوا أنت داي ولد كحيش زبل قبر سدم تخون كاد ما تزبل عيو تزبل زبل حسب أنت قبر سدم يزخون نابل زخول زقبر وز نبرو نقول له حدش دش دبل يعني كل دمعنا التميديا تقاس عصيرهم أنت عرفت التزاريب كبلوكس قبرو خازو نبرو نتويتر ب4 بليون جزيو ولا كفالينا تقول له دهريو نتسبتي بدك حدا دبس حسب فري كم دليت كم تصعف اب تويتر انا بوست قبل زغل فيديوهات اب يوتيوب بفصم كم تصايكلني افكرني they always make this a lot of ridiculous problems guidelines to blah blah do نابلو مع شجري زلو زي X is more open انا بات تي financially بحجيو advertisers كلهم انصار سلو زقدو advertise قبل دلينيوم but مسجزي يوتيوب real competitor كونو سلو زغل X منالبات التزبي كابو فيد كون حبريتات خلينا كاو كما تزغل فيديوهات ابي سوس كبر زلو اب اكس كبر تجمر نيرو كندي صبغ مخان سلامتاي كم لك مالو يوتيوب متردون ير زغل التعبيت يرمو نقول سب زخون زغبر بلوك قبر قال دفرار هو مسمرو محزون نيرو فزي I think Elon Musk is working on that front كندي زي غزليو كعودي عوتن اما بزحت بروجكت ناتي عوتين ريناغن we will see. We'll see. And parenthood back in the spotlight. Here's our final report on the entrepreneur's burgeoning family. Elon Musk, a name one just can't escape. Whether it's his wacky conspiracy theories or his chats with Donald Trump, this guy knows exactly how to grab headlines. It's as if he has a checklist: border security, vaccine doubts, pronoun jokes. And the best one, babies and always babies. Whether he's in an interview or schmoozing with the world leader. So Elon Musk مالت حكى headline مالسي نفسه كف زقبره عب زيناي بقى major زيناي هذا he's so famous that ما راح تنا هجرات ريجام تحزوك رهبوه. I mean they are nothing compared to him. زي أمريكا ما راح إيلون ماسك دونالد ترامسي إيلون ماسك نخرجبوه he has to make time. Elon Musk is a lot stronger and powerful compared to America president. But America president ما عب سلطان يزلو. Elon Musk can crush his companies and everything when it comes to it. البوليتيكاون سلطان الله يجن بحافشة ديمقراطية سلزقنا تهجر جنزب كاسلو زوديوم إلى ماسك دونالد ترامب كحجزوا مقانون نجير له هذا سوبر باك جيرو أبتي مرجع إيدك كم زلن كحجز كم زقنا جليس له دروها معنا في السوشيال ميديا بزحنا تاب كمالا هاريس زاد كبزح فيديوهات شير كجبريه له قالوا زجبروا مالتي أبتنا شير تجيروا مليونات يمتريوا already إلى ماسك شير تجيروا زقنا فيديو you can expect 10 million, 20 million, 50 million كرا كم زخلت سازي you share جبريو that's already a big
support ነቶም ካልኦት ማለት እዩ so ንመለስ ኣብቲ ህይወቱ it's a very fascinating life በሁሉ መግለጺታት ማለት babies and their importance are always on the billionaire's agenda. And now Elon Musk is back in the spotlight with yet another baby. For those who intentionally skipped the news, Elon Musk has welcomed his 12th child. so እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መበል 12 እዩ ብትክክል ቆፂርካ ከተብፅሖም ክርኢ ክንፍትን መበል 12 ምዛ ሽቮን ትበሃል ዝኸውን ዘሎ መስለኒ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ዋላ ግራይምስ እያ ተናንስቱ ከምተን ካልኦት ብዙሕ ክሳብ ሕጂ ድራናየን ከምተን ኣንስቲ ሃብታማት በልፊ ወርቅን ገለመለን ዝጋየፅ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ እታ ካልይቲ ሰበይቱ ዝነበረት ግራይምስ ትበሃል ፍርናሽ ናትና ቀዳዲ ነይሮ ኣብ ገዛና ኢላ ትካ ዋላ ሓንቲ ሃብቲ ዘይኮነ ዋላ ሓንቲ ድኽነት ነይርዎ ሂወትና ኢላ መሪርዋ ኢኻ መንገዲፋቶ መስለኒ ፍሪሊ ድኻ ሂወቱ ሲ ብጣዕሚ ኖርማል ሂወት እዩ ካብ ኖርማል ንታሕቲት ሂወት ናቱ ኩሉ ገዛውቱ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ብምሉእ ሸይጥዎ ሕማም ኢልዎ ኩሉ ገዛ ሸይጡ ሓንቲ ብኮንቴነር ተሰርሐ ድያ ዋላ ገለላቶ ኣብ ገለ ኣብ ኮምታት እዩ ዝነብር ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ወይ ኣብ ሆቴላት ገለ ኣትኸውን ገዛውቲ ገለመለ ምስራሕ ገለመለ ቀደም ገዲፉ ዝሓለፎ እዩ ንሱ so it doesn't have any house ብጀካ ካምፓኒታት ናቱ ማለት እዩ Child. The Tesla CEO confirmed he became a father again with Neuralink director Siobhan Zilis earlier this year. The name and gender of the baby is still under wraps. And while no one seemed to make a fuss about the new addition, Musk claimed in an interview that it was never a secret. All their family and friends knew about it. Musk even joked that the failure to issue a press release should not be tagged as a secret. He now has 3 kids with Zilis, 3 with Canadian pop star Grimes, and 5 with ex-wife Justine Wilson. so داينا نريد لنا سلسته قلعو مسيا زيلس شيفون تبال مس جرايمس سلسته قلعه كم دما بتانا قداميتي جاستين ويلسون تبال دما مش قلعه 10 تقلت زبلو دما مبلشات شي ولادهم سلازي موتيو ስለዚህ in general 10 ተقلو ማለትዩ በህይወት ዘሎ ድማ 10 ሓደ ማለትዩ so this is the family tree ናቱ ማለትዩ ከም ንሪኦ ዘለና እዚአን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ እንግሊዝኛ ዕረፍቲ እንግሊዝ ገለ ዝነበረ It looks like Musk can start a sporting team right at home. Musk says the world is facing a low fertility rate crisis. He's been very vocal about the threat of a collapsing birth rate to civilization. ኢሎን ማስክ ኩሉ ግዜ ዓለምና ብዋሕድ ህዝቢ የጋጥም ኣሎ እዚ ኩሉ ህዝቢ በዚሑ ህዝቢ ከነጥፋ ኣለና ዝብሉ ግሎባሊስትስ ሓሰውት እዮም ኮላፕስ ናይ ፖፑሌሽን ሲቪላይዜሽን ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዝነግር ስለዚ ብዙሕ ነገር ድማ ኣብ ገለ ከምፃልኩም እየ በዓሉ ንባዕሉ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ነዚ ኢንተርኔት ሙሉ ቢዚ ጌራ ዝቐኒት sensation ንመለስ ኣብቲ ናይ So, you know, they call it dead naming for a reason. Yeah, All right, so the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. Hold your goddamn horses for 5 more seconds, okay? so እዚ ትሪእዎ ዝፀናሕኩም ትወዱ ወጓሉ ዝሃቦ መልሲ ማለት እዩ It is Vivian Jenna Wilson. I'm just gonna come on here and say that I'm doing well. And I am formulating a response and whatnot. so ከም ዝንሪኦ ዘለና በቲ ኣቡ ዝበሎ ኣቡ ዝነበረ ማለት ኣብ ዝዋን እዚ ሓቂኽወዩ ኣይወዱን እየ ዲስኦውን ገይርየ እናበለ ዝዛረብ so ብዛዕባ እቲ ኣቡ ዝበሎ ብዙሕ መልሲ ከም ዝሃበ ኦልሬዲ ንብዙሓት ንሶሻል ሚድያ እዚ ኣገዳሲ እዩ ንዓታቶም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ልዑል ኣገዳሲነት እዩ ዘሎ because at the end of the day this is a son of a very 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 famous entrepreneur ኣብዚ ድማ ኦልሬዲ ብዛዕቡ ብዙሕ እዩ ተዘሪቡ እስከ ንእሽተይ ንስማ don't know, Elon Musk had a son named Xavier. That son is now a woman named Vivian because they've decided to transition. They actually petitioned the court here in Los Angeles, where I'm speaking to you now, in Santa Monica, and said, I want a legal name change. The court granted him that legal name change. And now Elon Musk's son is named Vivian now. So Elon Musk spoke about this in a podcast with Jordan Peterson. We'll run that clip again for you so you can see it. It happened to one of my older boys. Where I was /Vivian made this video saying, hey guys, I'm soon going to be responding to everything my father has been saying. It is Vivian Jenna Wilson. I'm just going to come on here and say that I'm doing well. I'm doing fine, actually. And I
am formulating a response and whatnot. It's being worked on. It's being worked on. Just hold. So كم زنريو دلنا نبو وي أبو زنبرك نبلو نخلينا already قال كويني وكم نريو دلنا كل أكشن ناتو ولا أقاوما ونثات ناتو نايقواليو and yeah I mean زلنا جزية ودي الكذا أبي خايو قال كوينو كز أنا حكاز خلولو كنتاتنا نرزلنا نبحكين ولادي بدهي مدرخ يزي. Your goddamn horses for 5 more seconds, okay? I promise it's getting worked on. It is what it is. Okay. Now, as you can see, his child is really through the process of transitioning. Has gone through a considerable amount of the process. It looks quite feminine in this video. And you're right, they were formulating a response. We're going to go ahead and read some of that here today so we can check in and see how valid some of the complaints that this child has for Elon Musk really are. Here we go. It says there's a lot of stuff I need to debunk, which I will get to, don't worry, but I want to start with what I find the funniest, which is the notorious slightly autistic tweet. So درجة مبزحتو تجزء حفظ اللغة عبي فلتكم اللغم ترندس دي ولا جلز بحالنا مارك زاكربرج أبناء بو تويتر أكاونت سلا زي تجبر سلا زي دلي أبيكس مالتيو أبكالك كيديو it's really must be very hard on Elon Musk ودها كمزي عبيو أنت أركا كواقع كبقص كله I mean أبناء عالم قليل مستبزعي صراحة قلملا I don't think he will have such a ليتم معلتم زعبوك حاسبن كتشنقن زخيل يلكا كتزاربو سبا أيكالني جن it's just مع الدراما زلو كنتاتيو تي I don't think أبتي كنتات ناتو أبو حساو مخانو بزعباي زبلو كل حسوتيو نابليو فورمولي زقبر ولا ابن سنة تخلو زرعيو زنبرة قبر سدوم كون كم زغل تودو يرعيو كم زنبرة بتأكايدو أكرادنو قلمله بتزبو زنبرة ولا ودربعت عمد كل كابتا كرادنون كابتا كلها تاتونسي قبر سدوم كون كم زغل يردانو نيرو قن قال كغير يزبل قن أمنا تاين برن ودي نيرو بمبال تزاري نيرو so it's a very tough I'm sure نحد حيال سب كل جزء سبوت بوينت ناتو ويكاتا ويك بوينت ناتو سدرو يوم لازم نحد بلو سب سدرو يوم زيادة بكوك فترة لزقلو بسدرا خاز فتر بكوي زيادة كاسية كاز فتن مهنياتو تكالب كله شلالي الكاغت كله سلطغلنا سدرا خاز نقرب فلاين دقاق خون كله دما probably it's hard ولا دين دهرقين كاوي ولا دين تقينكم تبغيركم تفلتويو but his life is so complicated that identity I don't exactly agree with, and maybe at one day Elon Musk and I could talk that out. Which Elon Musk alludes, so just bear with me, and we'll scroll down here. This is entirely fake. Like literally none of this ever happened ever. I don't even know where he got this from. My best guess is even in his so كله تي معت صحفات بمصحف نتي أبو بزعبو زبلو كله حسوت مخانو أبو حساو مخانو ولا حنطق نجار زي بلو مخانو بيوز عرب زلو of course تي كم زعينة كغيروا خلو completely نايفهم لكبرت يلن ويونجل يلن by the way أجل كم زلو نايتا قدامي تسبيتو دقف كم زلو تي ودي زنجر سلزي شمون بناء ديوك أير وزلو سلزي أكم زعينت ناي قبر سدوم ولا خمسات زوجي I'm really sorry to say that كنسي عبيدي زلو نفسي زتباب عسنين سبعين ودو قال كغير حقي زو قبل أنا سمعي فلتني ما يلون كتب لا يدخلني غاقن بزحن تاريخها دك نسينا كان بزيادة سئلها سلمتايكم وقوانجن كساب حجك بصحيك عليكم نزوم كلهم قبر سدوم أودات زتاك علومن زفت أجوهم زبلوهم تاريخهم تكرسيه تكتباتي يكونوا so تي كونتات سلمتاي دك نسيو نابو كم زقبرن في الله يسعادوا دما ولا سلمتوا إن أمريكان سلمترين ولا ناي حبش أنا بنت ودي قال تغيرات السوشيال ميديا أجوها كلوز على والدين I don't know why is this تي intention أبوش تنزل له سلمتاي كم زقبر please دك نسيو أنت اللي خنت فلتو أنت اللي خنت حاف عليكن ناي بحكي نزح معنا جر زت تبعبعة ذكر الشيء خاطري أبحبرة السمنة دما كنت نكاكن كلها لنا معناته إز فيروس زي إلى ماسك فيروس يزبله حنصب تعتيكا أخي لك كاي تجبروا نجاري بالكارنا بالزبلوي تسوي دم مزح جزء لنا جزء كبيت له زغني كباكي وتأخذن حتى قد أسيد فيديو شارك قبل لكم يسنهله but let's continue with this one for now.
his own fucking story. Now, it would be hard to substantiate whether or not this is true, considering in Elon Musk's claim, this child was 4 years old. I was in theater when I was 4 because, you know, I was fucking 4. I did not know what these So تي ستوري بزح ينوعي سيزبلو سازبلو تودو دبلو صحافو is too much to talk about and وحي صحفات يصحفوا and I am sure إلى ماسك يملسلون بجاكتا بودكاست تزاربا بزعبو كزارب أي تراين so زي أمانقوم استراية كنت هادما ني social media almost break يروون يركن بالخلينا because إلى ماسك ودو إلى ماسك جوالو ودو زنبره جناب قال تغير زلو كبلو زخلن كبرو زخلن كزاربو زخلن عالمنا العلا قداسنا سلو زلو I'm very sure بزح السبات مفتتهم رخيبهم نزو قدايزي كوردوهم كديبون كزورون يمنيرهم بفلاي دماء تم قبرو سدوم بمولهم أنصار يمنعو مخنياتو أنصار نيزار بالو سلو لسبياناتهم ولاتي جاي نايدك تبعتيهم ولاتي ترانسجندر بمولهم أنصارو قينهم يمزتقعوه أبت ميديات هدما بخلو بزخلو زي قبرون زي بلوان أنصار يلن they try to humiliate قبرو كتفوه بخلو يمزفتنو but it's just it's not that easy in the subzi كتعوته It's actually here. It's pretty wild, man. Yes, with the cars. With the car, sure. The cars. Sure. Let's be honest. زيادة قدامي تسبيتيها and it's a very sad story جماعة مرومن كايدو من there's another documentary but long years ago you see so I mean sometimes he would move كتكبر زي مخالون كفيديو but it is what it is we cannot say much أبزي بزعبازي ودايزي بزعبازنا هاي معنوتو انت زاري بنيرو Mythological speculations that we were caught in the 350,000 years. Jesus are good. You know, the Babylon Bee is a Christian organization. Visited on him by Satan himself. He will not lose. The first decision rise to the cosmic. So, you know, while I'm not a particularly religious person, cosmic order. بزعب هاي معنوت تزاربها اسكسم بزي. Right. No matter what. Well, so you know, while I'm not a particularly religious person, I do believe that the teachings of Jesus are good. You know, the Babylon Bee is a Christian organization, you know, and their ministry. We're wondering if you could do us a quick solid and accept Jesus as your Lord and Savior. On the show. I believe in the God of Spinoza. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. You know, like I'll be sure, I'll be fair. So أبزنتايو زبال زلو يس كورسوس كم مدحنيخا متقبل كهيدو إلهم حدي تومو زيوم بابلون بي زبل بتويتر بزح كوميدين قالن زغبريوم هتيجي إلى موسي أنا كم ناتي برداتا هايمانو تاو سباي كونكونجن اتتمرتاتنا يسوس كريستوس صبغيو يخبري صبغيو تخكلنيا خوينا دما يرغبيلو أموني يسوس كريستوس كم مدحنيخات قبل تخلي حمزة الوسي زينتين كبل هيكل نيجن كريستوس مدحان انت خوينو أم من قدوت تطوعي بالنيلو مدحاني كقبلو سيس أجمع بالليل يقول بنتصور كم عينة بوزيشن جن كتم غيا ويبترسان كخيديجن بلنجن ستيل نبزح حسابات زي already حدا عبس على وسب سلزغونة ناب كم زم حساب ممسؤول سبقيو حماق جبروز خل سبون سلزغونة بمبال بزحات وسبق كم زقلت وين نزنا قرتي. Sweet, we did it. I think you just said yes. We got it. There's tremendous wisdom in turn the other cheek. And for a while there, when I was saying, I thought, well, that's really a weak thing. Yeah, it can be. If someone, and with respect to bullies at school, I think you shouldn't turn the other cheek, you should punch them on the nose. And then thereafter make peace with them. But they need to stop bullying you, and a punch in the nose will stop that. And then thereafter, you know, make peace. Anyway, so why not I think bitterness? this notion of forgiveness is important. I think it's essential because if you don't forgive, then, you know, I forget who said it, but an eye for an eye makes everyone blind. There are answers. So comes in the story of Elon Musk is very fascinating, and I hope Schatkum will fascinating. He predicts that by 2050, the population will witness a collapse. Musk repeatedly posts on X urging people to have more kids. He claims that people are not doing their duty amid the falling birth rates. So officially and unofficially, he's the leader of the pro-natalist movement. The believers of this movement want more children so that there are more consumers. Reports suggest that the Musk Foundation has been quite So لبوانا إيلون ماسك لكا كمتي أبكال فيديو تاتنا تيزغلتو سدرا بيتات كول دلوهم
ሃገራት ደቅ ቆልዑ ተወሊደን ጥራይን ሓያላት ክኾና ዝኽእላ ብምባል ዝዛረብ ንኤርትራ ድማ ልዕሊ ማንም ዘድልያ ለበዋዩ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ክወልድ ክኽእላሎ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ንክወልድ ምትብባዕ ክግበረሎ ደገፍ ክግበረሎ ልክዕ ከምቲ ቀደም ዝወልዶ ዝነበረ 5 6 7 ከምኡ ንክወልድ ኩሉ ኦኬ ትምህርቲ ብናፃ እዩ ካልእ እውን ግን መናባብሮ ክቡር ስለዝኾነ ብፍላይ ገዛ ክራይን ገለ እንተሎኻ ከቢድ ስለዝኸውን መንግስቲ ነዚ ነገራት መፍትሒ እንተገይሩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብውሕዱ 12 ሚልዮን ዘለዎ ሃገር ክትከውን ትክእል ኣለዋ ዓባይ ሃገር ኤርትራ ንሸክ ይመስለኩም ኣዝዩ ዓባይ ሃገር እዩ ስዊዘርላንድ ኣነ ዝቕመጠሉ ዘለኹ ኤርትራ 3 ዕፅፍናታ ብስፍሓት ናይ መሬታ ስዊዘርላንድ ግን 8 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ ርብዒ ናይ ኤርትራ ሓደ ርብዒ ናይ ኤርትራ ሓደ ሰለሲት ናይ ኤርትራ ዝኾነት ሃገር ልዕሊ ናይ ኤርትራ ፖፑሌሽን ኣለዋ ብካልእ ዘራርባ ስዊስ እዛ ንእሽተይ ሃገር 8 ሚልዮን ክትሕዝ እንድሕር ኺኢላ ኤርትራ 3 ዕፅፍናታ 30 ሚልዮን ትሒዛ እውን ክፀበና ከም ዘይክእል መሬት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤርትራ ህዝባ ግድን ክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ህዝቢ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ድማ ብመልክዕ ህዝቢ ስለዝቁፀር እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣይሆፕ ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶ ግደፍ እናበልኩ مزيا أقداسيت لبواخد ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمهرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل صفر عليه بروجرام علنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لي بلاكم thank you very much